ሂድ ለልጆቼ አታስፈልግም እናታቸው ለመሆን አትሆንም ብሎ ነው የወጣ ገብቶሻል ስለዚህ ልጆቼ አላህ ነው የሚያኖራቸው ከአላህ በታች ደግሞ እሱ አለ አባታቸው ነው ወዶ ሳይሆን በግድ አባታቸው ነው እሷም ደግሞ እስከገባች ድረስ ወዳ አይደለም ልጄን የምታሳድገው ማርያም ይኸውልሽ በጣም ተወድሻለች ማርያም ንገሪያት እንዴት እንደምትወጃትና እሷ ባለችበት እንደሆነ ትዳራሽ አይኔ ምንም ብትለኝ አልሰማም አቢባ እሷን አላቃትም ሲጀመር አላቃትም እኔ ኢትዮጵያ ገብቼ ነበር አዎ ካስታወስሽ ኢትዮጵያ ሆኜ የሆነ ጥያቄ ጠይቀሽኝ ነበር አዎ መልሼልሽ ነበር ያን ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ነበርኩ ምን እንደተፈጠረ እንዳለ እኔ አላውቅም አልሰማውም ቤቴ ነው ባሌ ነው ብዬ ልጄን ይዤ መጣው እሱንም ደግሞ እኔ ፈልጌ አይደለም የመጣው በቲክቶክ ነው የተዋወቁት ሰሚራ በቲክቶክ ነው ታውቂያለሽ አይ ቲክቶክ ያመጣው መዘዝ ነው አውቃለሁ ያመጣው መዘዝ አውቃለሁ ወዶ ፈልጎ ነው የተዋወቃት እሷም ወዳ ፈልጋ ይሆንልኛል ተመችቶኛል እንዳለች እንደዛ አስባ ነው የተዋወቀችው ስለዚህ እኔ ወጥቼላችኋለሁ ግን ልጄ አንድ ነገር ቢሆን እስከ 3 ወር እኔ ለራሴ ብዬ ትግስት አድርጌ ወልዳለሁ ችግር የለውም አልወጣም እስከ 3 ድረስ 3 ወር ነው የቀረኝ እቺን 3 ወር ለራሴ ብዬ አልወጣም ከዚህች ቤት ግን አንድ ነገር ህፃኑም ሆኖ ተወለደ ማለት ሆኖ አንድ ነገር ካሆኑ ልጆቼ እሷም ተጠያቂነት እሱም ይጠየቅበታል ለምን እድል ስጫት ሰሙዬ አልሰጣትም ወላሂ አልሰጣትም ኖ እኔ ስለኔ መናገር አልፈቅድላትም ለምን አልጠየቀችም ከዚህ በፊት ለራሷ ማለት የምትፈልገው አቢባ ኑሮ ሳትገባበት አልጻፈችልኝም ሰሚራ ሰውዬ እንደት ነው እንደዚህ እያለኝ ነው ለኔ የምታስብ ብትሆን ወይ ደግሞ ልጠይቅልሽ መሪም ለምን ሰሚራ ሚስቱ እንደሆነ አስታርቆን አቢባ ይሰማል አስታርቆን ፈታቸዋለሁ ብሎ እኔ መሄዴ ነው ለምን ታውቃለሽ ለምን ባለቤቴ ናት ታላቅ ባለቤቴ ናት ተከብራ ቤት ውስጥ እየኖረች ነው አይደለም ዝም ማለት ብዙ ነገር አድርጎኛል ዝም ማለት አሁን ተናገርሽ ማለት ነው እኔ ማለት ነው የፈለገ ይጥላኝ እንጂ ማለት ነው ሳሚራ ቅድሙንም ነግሬያለሁ ሳሚራን ተናግሬያታለሁ አልሰማም ማንንም አትሰማም ሳምንት ሙሉ አለች አበደን ውሸቱን ነው አለች አይደለ አሁን እንደጨፈረችው አይደለም ማርያም ነው እቾት ናት ሳሚራ እቾት ናት አንደኛው ነገር እኔ ምስት ለማግባት የሰሚራ ፈቃድ አያስፈልገኝም በሸሪዓ ሄዳ በሸሪዓ ከሆነ ችግር የለውም ግን እንደ ሸሪዓ የሰጠኝ ነገር አላህ የሰጠኝ ለሱም እናቴ ቆይ ሸሪዓው ባል ሳያስፈቅድ ያግባ ይላል አይልም የሚለው ኡስታዝ እንጠይቃለን አዎ ጠይቂ አስገቢና የፈለግሽውን ኡስታዝ ጠይቂ አያስፈልግም ለሷ ሴፍቲ ኡስታዝ አለ ለሷ ሴፍቲ ስሚኝ አገባው አልላትም አንደኛ ነፍሰ ጡር ናት ሁለተኛ ደግሞ የሷን ሴፍቲ መጠበቅ ስላለብኝ ነው ነግሬያታለሁ በቀደምም ነግሬያታለሁ ምን ብላ ስሚኝ ሽማግሌ መጥቶ ምስት እንዳለኝ ከሰማች በኋላ ሽማግሌ መጣ ትዳር ውስጥ መዋሸትም ይቻላል ትዳር ውስጥ ውሸት አይፈቀድም በሃይማኖታችን ግን ትዳር ሰው እንዳይለያይ መዋሸትም ይቻላል እሷን ሰምታለች ሰሚራ ለምን እንዋሻለን ሰሚራ በሚገባ ሰምታለች ከሰማች በኋላ የሆነ አማራጭ አስቀምጣልኛለች ሙባረክ የሰማችሁማ እኮ ይቅርታ አድርግልኝና እቤት መርየም እቤት የመጣች ጊዜ ሚስት ኖ እንግዲህ ሰምታ ነበር ላ ምንም ያስዋሸኝ ነገር የለም በፊት ነው እንደመጣች ነው ሰማች ከኢትዮጵያ እንደተመለሰች ነው መርየምን ኒካ ማሰረን የሰማችሁ ሰሚራ ኢትዮጵያ ሁና ነው ጆሮ ጠቢ ያላት እሷ ሰማች ኢትዮጵያ ዱራ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ሾረመጥኩ አቡዬ እሱ ከጨረሰ ጠይቅኝ እሺ እንደሰማው ስሚኝ ሸሪዓ የሚለው ሸሪዓችን የሚለው መሸርመጥን ነው ወይ ደግሞ እንደፈለጉ ሴት ጋር ሂዶ መተኛትን ነው እንጂ የማይፈቅደው አግብቶ በኒካ ማግባትን ይፈቅዳል ከአንድም እስከ 4 ማለት ነው ይሄ ታወቀና ከንጀራ ማን ያስሊ እንጀራ ዮ ወሊበቱ በርባቺሰ ዮ ረኮ እንጀራቴ
eeguma waan miidiyaa bahuu taate maaliif dhaqanii isin biratti hin himanne manuma asliiti kun yeroo hunda ajandaa kan xibatamu dhaqanii manuma isaatitti maa hin himanne har'a takkitti maa ol fuudhanii waan bultii sanuu haadha manaa lama walitti qabanii takkitti miidiyaa irra baasuun akka namni kun gurbaan kun sukkaara qaba hin beekan dhibamaadha osoo sukkaarri kun itti ol danfee bakka jiru sanittuu du'e osoo dhaqee rakkoo itti ofirraan ga'e namni namaa hin yaadu hin beekan maatiin illee amala isaallee Nasri kan balleesse kan duraan dhiifama afaan sirriitti qabadde kan balleesse kan tala viidiyoo haadha manaasaa lammaffaa viidiyoo dalagdee achitti dhuftee himatteenaan inni seene isa muumee miti kan deeme sii galeemi duraan dursee haadha manaasaa lammaffaa sanatu viidiyoo dalagee silaa isin jirtu akka obbolaatti magaalaa tokko jirtu si bira dhuftee Nasri waan akkasii rakkinni jira na araarsaa jechuu qabdi ture. Akkas miidiyaa irratti gadi baasuun. Inni immoo Mubaarak mataan isaatiiyyuu eenyu maal waan ta'eef waa'ee niitii isaa mabraaraa isa gaafata miidiyaa gubbaa isa fidee eenyuuf ibsa kennuu qaba. Eenyutu kana dura waa'ee bultii isaa miidiyaa irratti mabraaraa kennaa oola. Lamaan no mabraaraa iseetu kenne isee gaafate. Maaliif jalqaba akkuma barbaachise akkam gooti manaa kooti waan fidde siistemii ittiin dhufte qarshii itti kennadhe maal jettee siistemii sanaan dhufte bar sanuma keessa dubbiin babal'atee waan kana dhaabichaa ture umarratti jiru maal ta'e aga Samiiraan dhufte gasti irra galuu geesse achirraa badee jechuudha dubbiin osoo Samiiraan gasti irra hin seenne ta'eeti sila dubbiin kun hundumtuu uumamu. Marqos hawaasaa keessa darmaan qabeera Nasrii kiyya. Nasri ati ilma nama guddaati nama guddaa jalatti guddatte firoo galatoomi ilaame dubbiin haa bulu jedha Oromoon yeroo mammaaku duraan durse wallahi galatooma ulfaadha Nasri amma kan isin gochuu qabdanu dubbiin akkana ho'aan hin dubbatamu mucaanis aarteetti Mubaarakiin tasgabbeessa mucaa sana immoo firoo atis keessa galtee makiina jirti kiyya hundi keessa nurraache Samiiraas inaasofsiifna garuu Mubaarak indirragaagaa durgu majammara Mubaarakin arragaaguut kalaayi baasottuut yirragaagaa hiitanya dhukkuba sukkaaraa qaba waan ta'eef dawaa isaa fudhatee akka rafu taasisa. Sana booda immoo gara jaarsummaatti deemta. Amma kanaafuu Nasri deemaati laayifii irraa baasaa firoo itti mi kanaafuu aaniitti dabalamaa deemaa immoo yamara mana isaatti deemaa jira. Already mana isaa biratti ol geenne kiyyaama wajjin Samiiraa illee hin dubbisna. Waan jiru isinillee waan bilbiluu qabnuun keessaan isinii bilbilee waliin hin maranna wanti beekan. Waa'ee Mubaarak natti dhiisaa maa rakkinni hin jiru. Mubaarak matasgabbeessaa malee Samiiraa illee maal taate waan ta'u bakka dubbatanii. Waa'ee Mubaarak natti dhiisaa dawwari waa'ee Mubaarak. Waa'ee Mubaarak natti bilbilaa natti dhiisaa garuu amma deemaati Nasriinis deemiiti. Akka musliimaatti quraanni maal jedha isin caalaan beeku gadi teessanii jaarsoliin jiru abboonni jiru sheekonni jiru akka sabaattis akka musliimaattis akka quraanaattis gadi teessanii wanta kana akka shari'aatti teessanii haasawuu qabdu. Afaan namni walirra darbuu hin jiru afaan tokko dubbannaa gadi teenyee gadi teessanii akka amantittis akka sabaattis teessanii wanta kana gadi lafatti buustanii ishee wajjin ishee haasofsiistanii yoo haqqii qabdi haqqii isa sanallee dhiifama gaafate waan ittiin immoo akka amantiitti waan isheen ittiin araara buustu isin dubbattanii himattee rakkina ishee qabdu isheenis himattee dhugaa qabdi haqqii qabdi. Balleessaa Mubaarak illee balleessee jira isa immoo dhiifama gaafachuu qaba. Isheellee Samiiraa irra teessanii haasofsiistanii wanti miidiyaa irra dhufu kuni hin jigsa ijoollee bittinneessa gaa'ela bittinneessa mana jigsa malee araara gadi hin fidu. Kanaaf miidiyaa irra gadi bahamee mubeen illee aarii kana dhiistee teessee araara buustee yoo mana lama si barbaachise lama sadii si barbaachise akka shari'aatti shari'aan agasii dhiyyametti waan bulsii bushuu yoo dandeessa ta'e shari'aan waan si dhiyyametti namni si dhowwuu hin jiru garuu haadha manaa kee wajjin mari'attee rakkinni jiraate rakkina san hiiktee gadi teessanii itti fufuu dandeessa. Kanaaf asirratti dhufanii immoo akkasi walitti bu'uun walitti dubbachuun ormatu sitti kolfa booru viidiyoo waraabanii sirratti kolfu malee kan kufaatii kee barbaadanii kuffisne jedhanii gammadu malee furmaanni dhufu sooshaal miidiyaa kanarra hin jiru. Kanaaf gadi teessanii gaa'ela keessan hin bareeda.